abaturo ku rwo mu cyaro cya Kikoni na no mu rubaro muri Central Division Ntunga mu municipality erizoba bacera kutakesha ringo ko businje barukushaba president Yoweri Museveni no kubahwera bakatunga amashanyarazi agamashanyarazi gakazaho kare nshiryo umwana ncyashoma hati nanye nkuzire nayika kuzara amashanyarazi tugarukwa nibenda dukoreke batereza amashanyarazi nito wabo ryawo inaka business konko munyeto ninga ko mukazi teka muka fridge teka hakantu tubona bwine n'amashanyarazi yaga bakaturetera bikondo bataho bya transformer na hatine chaturale turale bire tubina amashanyarazi tubakweza amatarago nogere batiga kwaka atoto nyamba sebo mazima ati mbere nyana yaka abaturaba nabagamba ngo government kabahereze bikondo kandi ubona amashanyarazi bagatasiyo mu makagabo mu mwaka gw'2018 bit transformateur ukora kandi hati base myaka 8 gataru kwaka twikiriza ngo Museveni program yabira twinire social economic transformation kugira ngo nitwe tubase kuganyirwamo twaheza kuteka mpe byo twyo kosye byoma zo kuteka amasaruni twaheza kuteka abantu umwirima gwaheza kurugaho n'abashumani bacendera konke byo byona tarona kimwe cyakozirwe twagwe twina amashanyarazi tukabe twine welding twine sarunis twine amaduka marungi n'abantu bakakunda kupanyisayo konka hato mwanyogo ahabwo mwirima no butuzi bw'abashuma bonka abashuma buri cyo no kurara abantu ntuyiruka konka abitwatsindikiye kutushakira tinkumanye bari yo mbashaka riri ebintu eva kutushakira tinka bicenge aho kuba umuntu ro kubasa kugira ngo ariyo nakushakira konko kasanga tumazire myaka hati babi wayaringire twamare myaka 8 bawayaringi batiyero transform buri kimwe cyuruho buri kimwe cyurire konka amashanyarazi gakanga kwaka abaturaba nabagera ngo neco busasi okushanga cyari cyo kumanywa nka Modo Village kitine mashanyarazi kandi abebembeze batabahwerire turi mu gutunguka ibyaro byone bitwerire byona binamashanyarazi kore ko rubare rwitu na Kikoni enyuma tutine mashanyarazi mene shanga myenti irebe ngo tiyo municipality nyabuza binamashanyarazi konki tugine tugomisirize twargaho twarema kine muri ngo gono gutatira habwa amashanyarazi agakonka turemerwe kandi tumangwa amashanyarazi nagarga yiburu tagakorwa roko kansozi ninga governments twagambaho nayo na Musinguzi MP wa Ntunga mu municipality hasumu ahanshongeji twena nshasha ahabo kugira ngo government ekadohereza abantu bayivuze gukora amashanyarazi Ntunga mu as a district Ruhama Kajara municipality na Rushenyi zone zwisire hamwe bagakora ba leta za transformers bagitama konka umucunduza nkoreka ngo bateko baturetire transformers ziri fake sakora abo ko municipality already had been transforming kina ezakora abaturaba obwahatana bashaba president Yoweri Museveni no kubayamba bakatunga transformance yana n'amashanyarazi bakongera kwetungura aha bwa TV West inde area Saritugusa